Kaštela, imam 16 godina, igram poziciju srednjeg bloka. Ja sam Ivo Mustapić, dolazim iz Kaštela, imam 15 godina i igram poziciju dizgača. Ja sam Ivan Cikojević, tu sam iz Kaštela, treniram već 11 godina i igram trenutno poziciju srednjeg bloka. Koliko imaš godina? 21 godinu. Sa odbojku sam počeo trenirati u 5. razredu jer su svi moji prijatelji nešto trenirali pa sam odlučio i ja. Odbojku sam počeo trenirati u 4. razredu osnovne na nagovor najbolje prijatelje. Počeo sam trenirati odbojku prije 11 godina, znači 4. osnovne, na nagovor profesora iz tjelesnog jer on tada ujedno bija i trener mlađih uzrasta iz odbojke. I na nagovor malo matere i popustija sam. Očekujem dosta dobre rezultate zato da sam jako mlada ekipa. Pa sigurno da ove godine do sad možda i najmlađa momčad, ali uz par tih starih iskusnijih igrača mislim da će to biti ok. Momci su radišni, vole raditi, atmosfera je odlična, nabrijani smo svi tako da. Pa od ove sezone očekujem ok rezultate jer smo ipak mi mlađa generacija i idemo dalje. Pa prisutna je sigurno jer mislim da će mi se ove godine dosta više pružiti prilika za igrat nego prijašnjih godina kad smo napadali malo više neke europske utakmice. Tako da sigurno tu stoji neki pritisak, ali to je sve pozitivno, to nestane s ulaskom u teren. Pa tu je uvijek mala trema, ali ništa strašno kao pozitivno. Pa trema mi nije nešto toliko velik problem, imam pozitivnu malu tremu jer sam došao iz mlađih kategorija i igrati sada sa starijim. Atmosfera je odlična, svi se slažemo i nadam se da ćemo dobiti sve. Ove godine smo malo, tako reći, zakinuti za neke igrače. Prošle godine oslabljeni smo za taj kup, ali trener Ranč nas dosta dobro priprema za sad taktički i ovo vremena malo što imamo za pripremiti, mislim da ćemo to odraditi dobro i da će utakmica biti vrlo zanimljiva. Atmosfera je odlična, u klubu se pripremamo dosta jako za te utakmice i mislim da će proći dobro. Pa sigurno će nam te utakmice donijeti nešto dobro, ako ne pobjedu i iskustvo. Utakmice će biti vrlo teške, a u rumunjskoj ekipi nas čak dočekuje Filip Šestan, igrač koji je igrao za nas prije nekoliko godina. Tako da se nadam dobro utakmice, a za rezultate ćemo vidjeti, daćemo sve od sebe. Pa očekivanja su mi ok, s obzirom da imamo sad mlađu generaciju, mislim da će utakmice isto vrlo dobro proći. Pa ja očekujem da ćemo dosta dobro igrati i da ćemo imati dobre rezultate protiv ekipa. Navijače očekujemo svi da se vrate vrlo brzo na tribine, treba nam podrška malo jer smo mlađa generacija. Pa navijača neće biti za početak na tribini, to će nam dosta faliti, to je još jedan dodatni igrač, ali sigurno ćemo osjetiti njihovu podršku preko društvenih mreža i nadam se da će nas pratiti. Ja se nadam da će nas dalje pratiti preko društvenih mreža i nadam se da će što prije doći na Dukaše podržavati. A Bruno je zabavan, marljiv i talentiran je, bit će nešto od njega. Pa moj kolega je vrlo dobar, ponaša se odlično prema meni i dobar je prijatelj. Dobar igrač i dobar prijatelj.